Hey guys, welcome back to my channel, and today nakikihimo nga Friends reference and you should watch it. And I'm back. Di man ni Jamil good. Ay, sorry. It happens all the time. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke. Your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to pour. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you, so there for me too. What's up guys? So, pasensyahan na lang gid na akong background ako magbuhat ana kay nangita ko place nga akong makuanan wala gyud. Wala. Pero anyways, balik na ko vlog and so dugay na gid ko gusto mag-vlog pero giuna sana ako akong mga schoolwork, mga pangbuhaton na mo sa eskwelahan kay para dili bitaw ko ma-behind sa mga kan. So, I decide nga kumanon sana ako din ay hadin ko mag-upload. So, I did. So, karon mag-decide ko og mag-jogging karon. So, let's go. Una, nag-jogging lang ako dito sa Guinness, tapos na ako sa Milo Marathon. So, this is it guys. And tanan mga friends ko na ako nga nasa karon nga video, ilang mga social media na sa description. So, go check out. Bye! So, okay, ang light. Grabe ka light. What? Shoutout ko kay Sayam Sumatra. Nalay mong imong pinaka dugay nga. You know what? I'm just gonna take this off. So, goodbye. So, goodbye guys. This is it for the video. And mga friend ako nga nasa Sabadong, nag-video ko. Kapila na nga take ba? Bala mo, kapila ko nag-shoot. 2 days.